គ្នាម្ដងទៀតហើយសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះតាមសន្យាគឺយើងនឹងទៅខេមហាត់តែគេលើកនេះគឺ2យប់ឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមដើរទៅកន្លែងទី1កន្លែងយប់ហ្នឹងគឺយើងដើរពីនេះទៅចាប់ផ្ដើមពីនេះទៅ18គីឡូអត់មានត្រូវឡើងភ្នំទេថ្ងៃទី1ហ្នឹងយើងគេងនៅហាត់ដដែលកន្លែងដែលយើងគេងថ្ងៃហ្នឹងគឺឈ្មោះ Paravai Lok យើងគេងនៅនឹងមួយយប់យើងគេងនៅជើងភ្នំហ្នឹងមួយយប់ហើយស្អែកឡើងបានយើងគ្រប់ឡើងដើរឡើងភ្នំខេមហាត់ភ្នំ Hector គេហ្នឹងដែលមានកម្ពស់1440ម៉ែត្រអញ្ចឹងគួរសមដែរវាដើរមួយថ្ងៃទាំងអស់ហ្មងវាអត់កើតអញ្ចឹងយើងបែកចែកវាជា2យប់2កន្លែងទៅវាអត់សូវហត់ឥឡូវយើងឆ្លងទន្លេឈ្មោះទន្លេអូតាគីទន្លេស្រុកហ្នឹងតែប៉ុណ្ណឹងវាមិនដូចទន្លេដូចយើងទេស្អាតណាស់ហើយភ្នំដែលយើងទៅហ្នឹងនោះដើរពីនេះទៅឆ្ងាយចឹងចាំមើលតើទេសភាពថ្ងៃហ្នឹងស្អាតប៉ុណ្ណាដែរចាំមើលទាំងអស់គ្នា let's go ចឹងភ្នំឬក៏ព្រៃផាកដែលយើងទៅហ្នឹងឈ្មោះនេះ Thararo Forest យើងដើរចិត្តបាន1ម៉ោងហើយចាំ1ម៉ោងចាំយើងអង្គុយសម្រាប់ផាត់ផ្លែតអត់បញ្ញាពេលថ្ងៃហ្នឹងព្រោះអីវាដើរផ្លូវរៀបមិនផ្លូវឡើងភ្នំដូចយប់ដូចលើកមុនទេយើងទៅដល់កន្លែងគេងហើយចាំម៉ោង4ជាងអីហ្នឹងមុនថ្ងៃលិចចឹងអត់ដូចលើកមុនទេហ្នឹងហើយអត់ត្រូវឡើងភ្នំទេថ្ងៃទី1ហ្នឹងអញ្ចឹងយើងដើរមួយហត់សម្រាប់ចឹងទៅដល់កន្លែងគេចាំកោម៉ែហើយមកវាលធំដល់កន្លែងសម្រាប់ហើយយើងសម្រាប់5នាទីហើយចាំយើងតទៅទៀតឥឡូវម៉ោង1កន្លះហើយដើរបាន1ម៉ោងសល់ប្រហែលជា3-10គីឡូពេលទៀតទៅដល់កន្លែងគេងលើកនេះយកទឹកមកតែម្ដងពេលដោយសារលើកនេះយើងមានចក្រានហើយយើងមានហ្គាសទុកធ្វើម្ហូបដាំទឹកផឹកអញ្ចឹងអត់អីទេអត់ចាំបាច់យកទឹកមកច្រើនទេអញ្ចឹងសង្ខេបពីtramping លើកហ្នឹងគឺថ្ងៃទី1នេះយើងដើរ18គីឡូពីទីក្រុងអូថាគីមិញហ្នឹងរហូតដល់ Paravai Lok ចម្ងាយ18គីឡូផ្លូវរាបស្មើអញ្ចឹងអត់មាន elevation ទេអត់មានឡើងភ្នំទេគេងនៅ Paravai Lok ហ្នឹងមកយប់បានផឹកឡើងយើងគ្របមកយើងដើរឡើងភ្នំពីកម្ពស់100ម៉ែត្រ elevation ទៅ1400ម៉ែត្រ1440ម៉ែត្រដែលចម្ងាយដើរគឺ10គីឡូអញ្ចឹងយើងដើរលេងមើលទេសភាពធម្មតាអត់បញ្ញាប់ទៅណាទេយើងដើរទៅដល់កំពូលភ្នំ Mount Hector ហ្នឹងបានយើងចោះមកកន្លែងគេងពីកំពូលហ្នឹងហើយកន្លែងគេងវាគៀកគ្នាមែនតើអញ្ចឹងយើងគាត់តែដល់កំពូលហ្នឹងតិចទៅថតរូបលេងហើយបានយើងបកមកក្រោយបន្តិចវិញមកកន្លែងគេងឈ្មោះខេមហាត់ស្អាតតែផ្ទះគេshit ឆ្កែចឹងយើងគេងនៅខេមហាត់យប់ស្អែកហើយ
bạn là ngày sọc nó dương cho một bình ô xa tới lại chẳng sập tầng ó chừng ngày để dương đá từ máu kênh ví dụ 7 ngày nó đá và hai chia 20 chiên calo tới 60 calo yeah សម្រាប់ខ្ញុំថ្មីទៅហើយដែលអត់ដែល experience ពីមុនមកទេហើយកម្ពស់ 1440 ម៉ែត្រចង់ស្មើភ្នំដែលខ្ពស់ជាងគេនៅខ្មែរយើងនេះភ្នំអូរ៉ាល់អញ្ចឹងណា 1500 ប្រហែលម៉ែត្រទៅនៅភ្នំអូរ៉ាល់យើងយ៉ាចឹង experience ចូលមកអាផ្លូវទូចនេះអត់មានឃើញឡានទេមិនជីដើរចង់ប្រហែលនាទីឯងចង់កន្លះម៉ោង1ម៉ោងទៀតឡើយមានតែឡាន2គត់ឡានបកមិញហ្នឹងហើយឡានប៉ូលីសគាត់ជិះទៅចេះស្ងាត់ដែរចឹងឬក៏ថ្ងៃគេចូលចិត្តដើរខ្ញុំហ្នឹងអ្នកស្រុកនេះហ្នឹងដែរថ្ងៃនេះថ្ងៃពុធតែគេធ្វើការគេធ្វើអីហ្នឹងគេរវល់គេមានណាគេមកដើរតែបើសួរចាស់ដូចកាលខ្ញុំមកអីគេខាប៉ានុយហាត់លើកមុនដែលយើងសុំគេជីតាមផ្លូវហ្នឹងតាមួយគាត់ឈ្មោះចនហ្នឹងគាត់ថាគាត់ចូលចិត្តដើរ tramping ហ្នឹងគាត់នាំកូនគាត់អាយុ13ឆ្នាំណាដើរឡើងភ្នំដើរអីមួយគាត់ចឹងសប្បាយម្យ៉ាងដែរអាហ្នឹងបាក់បញ្យល់បើអ្នកដែលគាត់ចូលចិត្តធម្មជាតិគាត់ចូលចិត្តដើរ hiking ចូលអីចឹងយល់អារម្មណ៍ហ្នឹងហ្មងតែបើអ្នកគាត់អត់ចូលចិត្តអាហ្នឹងនឹងធ្វើម៉េចទេចឹងធ្វើអីដែលយើងសប្បាយចិត្តទៅបាច់គិតច្រើនទេសកម្មភាពណាដែលធ្វើឲ្យយើងសប្បាយចិត្តចឹងធ្វើទៅកុំឲ្យតែប៉ះពាល់អ្នកដទៃព្រោះអីពេលវេលាយើងក្នុងជីវិតយើងមានតម្លៃណាតែវាផុតគឺវាផុតហើយវាអត់ទៀងទេជីវិតយើងចិត្តផុតហើយចិត្តដល់តលេតិចទៀតតែគេស្អាតណាស់អូមានឡានក្រុងនេះសោះធួមកដល់មានកន្លែងគេងតែសំណាក់មានឯហ្នឹងស្អាតណាស់ភ្នំគេជាដល់ណាដល់ណីនេះដល់ស្ពានគេមួយអូស្អាតណាស់ម៉ែតែយើងកុំទៅដោយសារផ្លូវនេះផ្លូវឡានតែគេបោះតែមកតែយើងអង្គុយលេងនេះផ្លែសិនទៅចាំយើងតទៅមុខទៀតសារទេសភាពស្អាតណាស់លោកអើយម៉ែមើលស្ពានអូដល់កចោះទឹកខំលេងអង្គុយនៅមាត់ស្ទឹងគេលេងទៅចាំហើយចាំយើងទៅទៀតអូយស្អាតណាស់លោកអើយម៉ែស៊ីកាត់ peaceful very peaceful ស្អាតណាស់វាទឹកស្ទឹងអញ្ចឹងមិនគេមានអាជីទូក rafting ណាគេមានជីទូកជីហើយទឹកឡើងថ្លាឆ្វង់
xa đó yên cùi lên plat đó chăm tới tiết với ập thì nhà phóng chất đỏ lấy nó do màn cái lầu tiết yeah màn cái lầu tiết to vào đây tự hậu chăm chút này tích tiệt cùi lên sẵn tiết tới dưỡng bạc ngày chết bàn cái lại kê như nó một tật trắng bánh rồi đó bỏ tòng rồi nhá chết nè ta ọt còn but that's fine dương to tới một cái lưới manatee từ test kêu cái art tới mình chọn tới relaxing ta tiết trong thao mưa tiết see you mình nè có chỉ tam phơi có khi nhưng đá chân có chụp phải có xuôi nhưng thà lang chi mũi có ọt khi lo đá ngày chẳng hay cái nhóm phèo có thà ở đây tê I'm good thank you so much cho lo này vào ngày thì muối áp sẽ hot chơi gì đá chương đá ta vào ngay trong khối xa rồi chụp cùng toàn trăm tịch được mấy dương nó khó mà phát ra này bằng ai trong khối nó ai xong cái chi mà ta phố ai ai trong khối nó giật đá cho bị phân ống á mò khổ với nước mòn chẳng biết sờ mà phay mấy cái lầu nhưng đá cho phim sợ ấy đằng này ôm nó xa thôi nữa mà ba camera đã khăn em rồi đá chlong á tắc hầu trời mà sao chưa anh kia ta ơi có mà ở đây chiết Shears Flat Historic Reserve yeah chẳng những khơi nhà thầm mò nó lại cái sạn nơi cà phê mà rồi cho nam mây môn đấy mà từ yeah chẳng đo pe là dương cùi sầm mẹ hái dương có sầm mẹ mà phải tới muôn đường dương to từ một tiết chụp lên đong tiết xử lý dương bạc cho bàn này yeah tắc mà pleasant miền tây nè phôm kia này chất năng cái bãi năng mùi nè cái này này dân kê ngay nắng nộp nơi chờ lon đó hai chỉ buôn thèm cái lô tiết đỏ này mà màu cái tiết đỏ này lấy màu bay cái lại từ đó nó màu buôn cái lại muốn thay lịch làm món ăn lần ngặt đây được món này chiết chẳng dương sao mùi màu tiệt đà hời bạc ngày lịch tết na sạch bọc kê ba camera tao một người này
Ô xả ra. Bỏ cỏ. Xàm plát tiện. Đó là tả lâu nè mày. Yeah. Peaceful, relaxing. Ở đó hot mình tịch. Còn với chọc sma, dương speak cái tạp thằng ngôn chẳng á. Bây giờ đá plơ riết chẳng ngọt á. Đá mà ngày tưởng nghĩ coi mình hot đấy. Tapi đá là Phnom mà nắng. Anh bài ảnh. Bài nâng. Tam ca smán ta đo cái lại kiến phải mình ai thì đã dục nè. Đôi chiều mình miền nè mà kề thế ngày đi. Pro ấy ngày bụt. Không biết mình được màu tê. Cái thơ cà cái chẳng có nó sáng thật nữa. Đó có thọt hộp muối. Lời màu bay xài. Bay xài 50 ទីទៀតទៅដល់ហើយ Yeah គេជិះឡានគេជិះ8នាទី7 8នាទីដល់បាត់ឯងដើរម្ដងមកអូនោះគេមានផ្លូវគេដើរតានោះឃើញទេ Pedestrian access only ចឹងមានន័យថាផ្លូវហ្នឹងដើរទៅដល់ផ្ទះគេនៅលើហ្នឹងអីចឹងហ៎ Wow ស្អាតទៅនៅបើកថ្ងៃចូលចិត្តអញ្ចឹងអាខែមហាត់ដែលយើងទៅយប់ស្អែកហ្នឹងណាបើចំថ្ងៃណាធ្លាក់ព្រិលតាម1 សង់ទីម៉ែត្រស្អាតមកយីមែនតែមើលតាមweather forecast ដែលយើងត្រូវទៅថ្ងៃស្អែកហ្នឹងវាអត់ផងតាម0.ប៉ុន្មានហ្នឹងតែបើបើ1 សង់ទីម៉ែត្រ snow ហាត់នៅលើកំពូលភ្នំហ្នឹងព្រិលជុំវិញហ្នឹងហ្មងដោយសារតែវាខ្ពស់គេហៅ above alpine ចឹងហីមានន័យថាវាកម្ពស់ចាប់ពីប្រមាណក្បែរ 2000 ម៉ែត្រឡើងទៅលើហ្នឹងគឺវាត្រជាក់ខ្លាំងហើយគឺវាមានព្រិលស្អាតនេះមកថ្ងៃលិចលើហើយតិចទៀតដល់កគេដាក់ទឹកឲ្យផឹកដូចនៅខ្មែរយើងគេដាក់ពីងមុខផ្ទះអានេះគេដាក់ទឹកមុខផ្ទះតែហើយយើងផឹកហ្នឹងណាចិត្តដល់ហើយកន្លែងគេយើងនៅដុំហ្នឹងឯងហ្នឹង Otaki Fork នេះនៅគេបោះតាំងកន្លែងគេបោះតាំងបើហើយកន្លែង information គេនេះកន្លែងបង់លុយlạiអីចឹងណា Tararu Forest Park ឃើញទេវាធ្លាក់ព្រិលបើចាំពេលណាយើងមកធ្លាក់ព្រិលស្អាតទៅណាមានសត្វបាក់សៃកាជៀវសេកនេះផឹកមិញឃើញសេកហ្នឹង3 4ស្អាតហ្នឹងនេះសេកហ្នឹងមិនតង់នេះអានេះប្រហែលជាខែមហាត់ដែលយើងទៅគេងយប់ស្អែកបើវាធ្លាក់ព្រិលឃើញអញ្ចឹងណាស្អាតទៅណាតែมันជាថ្មីនេះចឹងឥឡូវយើងនៅនេះយើងគេងនៅនេះ Paravai Log ហើយផឹកឡើងយើងដើរទៅនេះឡើងទៅនេះទៅខេមហាត់យ៉ាតោះឥឡូវយើងដើរទៅហាត់ទាំងអស់គ្នា Welcome to Otaki Fork ចឹងយើងម្ដងទៀតយើងនៅណាមើលហមមើលយើងមើលនេះយើងនៅនេះចឹងយើងនៅនេះយើងគេងនៅ Paravai Log មួយយប់
ផឹកឡើងយើងដើរឡើងថានេះពីកម្ពស់នីវ៉ូទឹកសមុទ្រ100 ម៉ែត្រឡើងទៅដល់ខេមហាត់sorry ឡើងទៅដល់កំពូលភ្នំ Mount Hector 1529 ម៉ែត្រហើយវិញយើងបកមកគេនេះវិញនៅលើហ្នឹងមានហាត់3 4តែកំពូលហ្នឹងវាគៀកជាងកន្លែងយើងគេងជាងគេអញ្ចឹងយើងគេងមួយយប់ថ្ងៃសុកយើងចោះមកវិញមកសម្រាប់នៅនេះលេងហើយមិនយើងទៅផ្ទះជាតិពីនេះទៅមើលឃើញអាហាត់យើងគេងថ្ងៃមុននេះអត់ទេណាអត់ទេជាតិអូខេតោះ Southern Cross នេះចឹងខ្ពស់ឡើងសាហាវណាស្អែកពី100ឡើងទៅដល់1500ញាក់សាច់បែបAlpine Extreme កន្លែងគេបោះតង់ចឹងយើងឆ្លងទៅខាងនោះហើយតបមកយើងទៅរៀបចំគេងធ្វើម្ហូបធ្វើអីគេងស្ពានយល់destination ទី1បានជោគជ័យអូស្អាតណាស់ថតចេះមើលខ្វាច់ไม่ได้จีเด้จีตาយើងតែឡៃគេងតខោសង្ឃឹមតែអត់មានអ្នកនៅហាត់ចុះខ្ជិលចង់ដេកម្នាក់ឯងដែរមានមនុស្សខ្សោយនិយាយមួយមនុស្សបើចង់មកក៏ឆ្ងាយពីមនុស្សហ្នឹងហើយឃើញឡានគេជិះមើលថាអូអញមានមនុស្សខ្ជិលនឹងនិយាយមួយគេវាហត់ពេលខ្លះខ្ញុំចង់ស្ងាត់ចិត្តដល់ហើយក្បែរមែនតើនំហ្នឹងនេះមើលទៅនេះអញ្ចឹងយើងគេងយប់នេះParawai Log ដើរ10 នាទីទៀត5 នាទីគេដាក់លើអាផ្លាកហ្នឹងគឺគេដាក់រៀងយូរតែស្អីយើងដើរមួយអញ្ចឹងអូថ្ងៃលិចម៉មថ្ងៃនេះឃើញទេគេនៅចិត្តឡែតឹងហ្មងអេមសែហ្មងនេះមកថ្ងៃលិចជោគជ័យថ្ងៃទី1ស៊ីផុយចាដើរអើយ18 គីឡូ19 គីឡូឯង18 19ស៊ីផុយអត់មានធ្ងោមកហើយចាំមើលស្អែកឡើង1500 ម៉ែត្រទេហើយដឹងប្រឹង swimming hole access អូមានឡើយហាទឹកទៀតអញមកមួយទឹកអូអត់មានយកអីយកមកជូតខ្លួនផងកម្រងគេគឺអត់មួយទឹក3ថ្ងៃហ្នឹងមកខៅមកកាផ្លេមិនម៉ាចាំចោះមកមើលវិញតិចទៀតដល់ហើយមើលកន្លែងគេហាទឹកហ្នឹងមើលនោះមានផ្ទះមានអីលើហ្នឹងទៀតណោះចំណងwe made it ដល់ហើយកន្លែងដេកសម្រាប់យប់ហ្នឹងតែមានមនុស្ស2នាក់ដែរមិនសាប់មែនអូ yes យើងមកដល់ហើយថ្ងៃលិចមកជាតិនេះកន្លែងយើងដេកយប់ហ្នឹង
tập tắc cái nó khéo chứ ra hành xăm rồi nè admin mình thấy ô pin này nó phải bằng bỏ tòng rồi ôi dùng tòng đi dùng năng nhảy nhưng mà tôi chắc là ôi sạch nó lúc ôi admin sẽ va thế nè té hơi ad ban tẹt tòng dùng năng phảiประกัดเพลิงแขวหมูตะนองta mà chiết soi khuôn nó lại bảy nhỉ ơi sao vào tôi tắc năng này mình bạc mong soi yo dạ mình chặt tắc bên này thì khơi nhà tê khơi ta đăng bài ghẻ này có bà đặt nè ngọt đặt bàn khối cà bông ghẻ mới bà lên tông một kẹo sao ấy tầm môi các bạn ba cà bông lại chơi một tí chầm thọ tiệt làm bài bán hộp rồi mình bài á chơi thơ à cà bông ghẻ nè thơ bia xua phở mà dương ở chơi phở khối ở cà bông ghẻ một bài bông ghẻ nó ban chơi kèm ghẻ ban free nèពី Facebook គេឈប់ដើរគេត្រូវទៅប្រទេសគេវិញចឹងណាក៏យើងបានបានហូបแล้วក៏ស្ដាយប្រើនោះអស់មកទុកនៅក្រៅហាហ្នឹងហ្គាសហ្នឹងតើបើកឲ្យយើងប្រើបានទេមានផ្លែឈើផ្លែប៉េះមានទឹកតែដាំឲ្យហូបទួចត្រីក peas សាច់មាន់đến nơi dân này ta nói co hay là mì cặp bông thật làm hay mì đấy chứ mà này bài sò lấy sờ năm hộp lại yeah admin internet tê lục ơi nè kẹt chăm ngồi kẹt chăm ngồi ai mà tiền câu về đây buồn đòn vẫn có mọi việc chọn này chầm bia chất vì chất ấn bia riêng thật ó dương hộp vía tục chào mà tốt ban hộp rồi còn sạch món đã chốt cho ẩn bài ma là nữa nó khéo ngày lịch đừng có chăng ơi tí tí chăm chút này tiệt ăn hơi nè bà chiệt à sai chăm mì bật gà sai chăm hộp mì nhá ba ơi muốn năng miên cọt màu hành thỉnh cọt màu bò bánh nhá còn mình bò bánh ấy đấy còn bò bánh nhà xua tới có tha còn bò bánh sạch được đỏ tăng á chỉ sạch chẳng rải chẳng á còn ba prey mẹ ấy ngu xả hại bỏ kê nè này còn căn gặp lương còn mới tay gặp lương còn năng phải gặp lương sầmរាប់bánh crop tu chứ mà tay crop tu bánh sạch thì chẳng á còn đà trong mình năng mình chúng mình hạt lại kênh nhom su cọt su nhom chẳng hạn với một năng khinh pờ đào về pờ chẳng tới nhom ạt mọc kìa cái lô miền kênh một kênh đai được có ấy chẳng hạn với nơi một dương đấy tậpประมาณ hồi mai nó cái lại cam xài cái lại cái bọt tầng chẳng khi lô kênh một kênh này đai chẳng tới ta lại mong ví dụ pờ lại pờ chiềng ấy trong kênh lời admin internet tới ngày nè để có chăm bà ròm mấy tên này chăm mơ video tam nâng nè ô nó lư tầm lề nhé mày nhá cắt bài như nè tầm lề mình cắt bài như nè phừng mình good morning
bật hào lưng gì đó dục mình smile lưng cọ smile so lưng cọ cha nên chẳng dừng trên đầm nà hái mong phùng buồn cố đại tìm mũi bao dương sẽ mẹ bài tháng cứ nấu feel hạt hay môn tự đó nó phải dân sẽ mẹ mặt độ người đại chẳng dân đa mà máu sẽ mẹ tam phơi mà đó mà máu tiết tự đó feel hạt này chẳng pi màu tự đó lại bài tháng dân đa lúc này ở sẽเป็นnhà pe đời xa dân bài về chỉ pi cái lại nhé chẳng dân đa về một sự hot sợ ấy tôi chết à tay cho mới thích tiết chết chẳng ai mới thích tiếtแต่ไปดาลังพนมดอกติดนี่จังcái đạ phiêu hạt nắng cái đạ bầm mùi cái lỗ bay tới buôn màu dạ tại vì đa màn tên món ba chi mình đo bay tới buôn màu tí dạng sàn pi màu nó đo lại chắp đàm chiếc nằm nà mà nó sao thế này tắc hầu ô sạch na nôm này dương làng nó phải khu sinh kê nó ấy một từ một pon tram rồi mệt em rùa chiết mày ta rùa chiết mà xa thế này mơ không cam rá đang khơi xa rồi đấyแต่mơ nó khéo xa đó phun nùngต่อล้างเธอติดล้างเธอเลยtất cảสะอาดหมดแล้วกับปูมารอยมาไพ่แมทปีนิโวตักสมดโคดได้บ่เยอะคือmột pon tram rồi chẳng đập đòn á đà lại đà liền lấy mấy nó nên phải nhặt nào không ngay đang dừng tốc bê sản phẩm đà này nè cho mình sẽ thọt lên để chứ trôm dạ xa nè wow snap peaceful fresh ធម្មជាតិនោះអូដើរបាន1 ម៉ោងហើយឡើងបានកម្ពស់470 ម៉ែត្រឥឡូវយើងសម្រាប់ផឹកទឹក5 នាទីចាំយើងទៅទៀតមេឃចាប់តាមតាហើយយ៉ាផ្លូវ
អត់សូវបាក់ដាឡើងដែរអត់ចោតខ្លាំងដោយអាការយើងឡើងលើកមុនណាឡើងលើកមុនម៉ែស្ដាច់ចោតឥឡូវយើងផឹកតាំងផឹកអីផ្លែសិនលើកនេះមាន snack ថ្មីមានរបស់ញ៉ាំថ្មីចាំមើលគេឆាច់ខ្វាច់ energy gel អត់មានឃើញមនុស្សឡើងមកផងចង់ប្រហែលជាគ្មានអ្នកមកគេងទេហ្នឹងទៅបើបោះតង់ច្រើនសើមិញបោះតង់នៅ camp site នៅខមច្រើនអាហ្នឹងជាផ្អែមស្ករมัน gel energy gel increase your intensity ឃើញអ្នកកីឡាគេលេងពួកកីឡាបាល់ទាត់ហ្នឹងពេលវា water break វាដាក់អាហ្នឹងចឹងយើងសល់ប្រហែលភាគរយទៀតហ្នឹងដែរ 70% ទេមកទៅដល់កន្លែងគេងសាផែម៉ោងជាងអីទីទៀតទៅដល់ feel ហាត់ឡៃបាយថ្ងៃគួរតែអញ្ចឹងឬក៏យូរជាងហ្នឹងដឹងដែរចាំមើលអត់អ៊ីនធឺណិតចឹង check មើល map អត់កើតស្មានតែយើងមើលម៉ោងហើយយើងស្មានតែយើងដល់ណាហើយជាតិផឹកទឹកមួយសិនទឹកសពីនាទីទៀតចាប់ដើមទៅទៀតចាំជួបគ្នាតាមផ្លូវទៀតទៅទៀតយើងដើមឈើគេដោះស្អាតណាស់ថ្ងៃហ្នឹងដល់ feel ហាត់ឆុងមីហូបហើយស្អែកថៃយើងចោះមកវិញដល់ camp site ដើរទៅចេញបន្តិចមានគេជិះទៅក្រុងសុំគេជិះដែរមើលទៅបើដើរឆ្ងាយអញ្ចឹងទៅមិនរួចទេមើលទៅវ៉ាអាចឈើខំអញ្ចឹងដូចក្នុងរឿងអវតារអវៈ1ចាំហ៎អាពេលវាហក់ចូលទៅក្នុងនោះឲ្យខ្លាវាហក់ខាំអាឫសឈើក៏ប៉ិតរឿងអវតារហ្នឹងអតា director James Cameron ហ្នឹងគាត់យក inspiration ពី New Zealand ហ្នឹងច្រើនណាទាំង culture Maori ទាំង culture Islander ហ្នឹងហើយនឹងធម្មជាតិស្លឹកឈើស្លឹកអីហ្នឹងសម្បីតែលើកមុនដើរទៅទៅមើលអាតកៅភ្លឺយប់ឡើងហ្នឹងអាក្នុងរឿងអូយឈើចូលពីជើងអាក្នុងរឿងអវតារហ្នឹងយប់ឡើងវាមិនភ្លឺហ្នឹងចឹងវាបាន inspiration អូយស្អីគេចូលពីជើងចាំតិចកតិចឈើចូលពីជើងយកហើយហ្នឹងចឹងអារឿងហ្នឹង inspiration ពីប្រទេស New Zealand ច្រើនបើវគ្គ2ហ្នឹងយកពី New Zealand សឹងទាំងអស់បាទថតនៅ New Zealand ច្រើនទៀតវគ្គ2គេមិនថតអីគេ Way of Water នៅសមុទ្រនៅអីអាតា Megatrin Chief គេហ្នឹងមានសាក់មុខសាក់អីពាក់អាខ្សែក
ខ្សែកសម្បកប៉ៅហ៊ឺហ្នឹងអា culture គេនៅ New Zealand ជនជាតិដើម Maori ហ្នឹងក៏គេពាក់អាហ្នឹងដូចគ្នាអញ្ចឹងគេបាន inspiration ពីប្រទេស New Zealand ហ្នឹងច្រើនណាស់ដើរព្រៃនៅហ្នឹងដូចដើរនៅក្នុងរឿង Avatar ភក់ហ្នឹងណាផ្លូវចឹងរហូតអត់ឡើងចោតខ្លាំងអត់ថត់ទេអត់ថត់ខ្លាំងចាំជួបគ្នាតិចទៀតចឹងយើងបានសម្រាប់ហើយនោះពងឆុងមីឆុងទឹកឆុងទឹកដាំទឹកទឹកផឹកយ៉ាដើរហត់គួរសមអត់ហត់ខ្លាំងទេដោយសារតែវាអត់ស្អីចោតខ្លាំងឡើងមើលទេសភាពនៅលើលេងមកhelicopter landing pad អូកន្លែងគេចុះ helicopter ដល់នេះឃើញទេអូដល់កបងប្អូនស្អាតណាស់ពូភ្នំហើយភ្នំដែលយើងឡើងហ្នឹងតតែអញ្ចឹងទៀតណាគេនេះក៏តំណងដែរនេះមានភ្លើងមានអីតាចាំមើលស្ទង់មើលបើសិនជាវាត្រជាក់ខ្លាំងនៅលើយើងចុះមកគេងនេះវិញហើយតែបើនៅលើអត់ស្អីទេមិនអីទេគេងលើក៏បាន1500 ម៉ែត្រជាង1440ញាក់សាច់តែមើលទឹកមើលតិចទៅពោះឡើយបានហូបឡើយអីឡើងទៅ2-3 ម៉ោង 2 ម៉ោងជាងមើលផឹកមិញ9 10 11 12ឡើងដល់លើនេះ3 ម៉ោងចឹងឡើងទៅដល់លើនោះម៉ោង 3ម៉ោង 3យើងនៅហូបអីកន្លះម៉ោងទៅម៉ោង 4អីចឹងចោះមកវិញការទៅចឹងយើងចេញដំណើរទៅទៀតហើយម៉ោង 1 Whoa, my phone's gone off. You got connection យើងបាយហើយតែមានគាត់ឡើងមកដែរមានអ៊ំគាត់នេះ Don't mind me if I speak Khmer because I'm doing a video. I can't hear you. That's my hearing. No, you're good. When we get to the hut, I'll put hearing aids in, Oh yeah. so I'll hear you much better. Yep. គាត់មានបញ្ហា hearing. Have you got some coverage? Let me see. He's climbing a cloud. You see Kappa Kappa Nui? Yeah. And just below the cloud, to the left, goes steep down, then it goes, Yeah. and then there's a flat bit. Yeah. Well, there's a track from the top there, and it goes along that ridge, Yeah. and then it joins the four-wheel drive road, which is where that flat bit is, and it's called Maymorn Junction. The one. And then the track carries on, crosses the road, carries on to a hut called, I've forgotten the name of that, Mound Hut or something. Anyway, that's where the track starts to go along that ridge. And it's cross the Southern Cross, is that right? this is the Southern Crossing. This is the Southern Cross. This is the Southern Crossing. That is Yeah. the main ridge off the Southern Crossing. But over there is a hut called Mangahuka. And it's like remote. And Wow. to get to Mangahuka, which is probably just beyond where that cloud is now, Yeah. you have to go. Yes.
so we're going up there នៅលើភ្នំហ្នឹងឥឡូវយើងសល់ប្រហែលជា2ម៉ោងទៀតដើរយីលេងមួយគាត់ម៉ោង2ហើយ 2 PM now get there around 4យើងហាមឡើងទៅដល់កំពូលទេមកទៅ ដោយសារវាថ្ងៃលិច so yeah ចាំមើលទាំងអស់គ្នាចូលទាំងអស់គ្នាម៉ាត់ឌី yeah I need to start reporting. Yeah right Who looks at these blogs that you do? no I just do it and put it on YouTube Oh, I see. but And do you know how many people look at them? no just 100 less than 100 sometimes Oh, I see. most of them are my families and friends Well, that's good. Yeah. Good way of Ooh. them seeing what you're up to, isn't it? Yeah, right. Wow. I would. But downhill, she's not very confident on her ankles. And the balance isn't that confident. I So see. she will always use poles and goes a lot slower than me. And I'm very confident going down. Oh yeah. I don't really use pole. I don't feel comfortable using it. You don't- It's beautiful up here. Wow. I'm going to take one of you Yeah. with that as a backstop. I have take some of you as well. I will send you. Nah. I will send it to you. I've been here so many. I'll put this into the video. I'll send you the video when I have. Look! Yeah. Look. See, Yeah. snow pole on top of that lump. Oh really? Yeah. You see them Ooh. going up the lump. Ooh. And on the top of the next lump, there's another one. Yeah. That's cool. Let's go. Wow. This is a way to end my journey in New Zealand. A memorable end. Yes. Woo. I'll close this. Then it flattens off. Yeah. I'm hoping. But of course there might be another hill above that. Actually, I'll tell you. Yeah. It'll be on this thing. That's so steep. Oh my goodness. Oh yeah, that should be it actually. Right behind that. We look like we are at 1,300 meters. Yeah. So we are very close. So there is a little bit of walking once we get Yeah. onto the. A little bit of Bits in snow. there, see? Yeah. Ice. Yeah. Actually, there's a frozen puddle a bit further up. Oh yeah, and it's quite slippery. Oh, no, it's not frozen. The got. I thought it was a frozen puddle. Nè, pral. Maybe not. Khinh pral. Little tiny bits of snow. Yeah. Woo. A little bit, yeah. I've seen photos that people come up here during snowy conditions, covered in snows. No snow in Cambodia. Nope. No. It's a hot and humid country, so it dries for 6 months and it rains for 6 months. Oh yeah, crazy. Look, ice in the footprints. Cỏ hai.
muddy, very muddy. Ooh, one Kahuka hut, 7 to 9 hours. Wow. That's a bit of an overestimate, but if the weather's crap, you don't want to go that way. Oh yeah. We came from Phil Hut and we're almost there. 15 minutes to climb. Yeah. So we go up a little bit, and then Yeah. there's a sign on the top, Yeah. and then Ooh. down the other side. We can't see anything, but at least we came up here. All the way up here. Snow. Dục nó tích lạ bật rồi. Tờ cọ, lạ tờ cọ. Chạ khăn. Nó lơ nâng gạt miền này thì no fireplace, but there's insulation. Mình này thả bị băng cầm tải chẳng vì em sẽ là nghĩ hopefully it's not too cold. Yeah, chất đá bên tay này mình pro tí tích này phẩm máng ấy bằng khẩn pro lưỡi trồng cỏ mình đang dừng tới Khmer đi đi. Amazing. All that effort getting up here and they just flying. Ooh, snow. Ah, yes. There we go. Almost there. So you're right. It's in the mist. It's so difficult to see the snow pole. Yeah, you can't see anything. Yeah. So up this climb and then we're there. Climb. Clean by nó là có. Up there. Oh, I can see the sign now. Yeah. Hooray. Woo! We made it. See nothing, but just we made it. See the sign over there? No, flat kìa. Chết bạ rồi. Let's go. Look, I want to show you something. Yeah, These things, yeah. they're there. See this? Like a mole. They're called vegetable sheep because they're like sheep sitting there.
but they're not sheep. They're plants. I can see the They're root very and alpine, mm, very hard alpine. yeah. Vegetable sheep. You will not see them anywhere else. Oh wow. There's a good one just up there. See? They come in Rất là nồng. this is a different sort. See, these ones are kind of similar thing, but a different Yeah. plant. They grow quite big, like, you know. So, do they grow on rocks or they just grow and put it into that shape over there? They just grow on this stuff. Oh yeah, yeah. They're very special. Yeah. You won't see them anywhere else. These things over here. See, that's the thing you need to take a photo of. Yes. Climb hard 5 minutes. Over there. See? Ooh, can you feel? Yeah. It's on video right now. You don't need to click anything. Oh, I see. Yeah. Yes. Climb hard. We made it with Piotr. Yes. Yes. Let's go. 5 minutes to go. Yes. Over there. See? Snow along the way. Tại tập Phnom nó láng quá, there's snow. Ây dồi. Boom, 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 boom. Yes, we made it to Camp Hut. Đó rồi. ប្រើរយៈពេល2ថ្ងៃមកបានដល់គាត់មានឡានគាត់ជិះមកមួយថ្ងៃទេគាត់ដើរតែមកយើងអត់ That's the lake. No,ឃើញបឹងទូចមួយ អូយបានប៉ះ snow There's the toilets on the lift. Yeah. Ôi dồi. Yes. Woo. Đal hai rồi. Oh, be careful. Just put this for some reason. Some kind means snow. No. And the ridge is on our right. Right? Yeah. If you can't get cell coverage in here, you just go up here. Oh yeah. Drop off. Yes. Hard. Yeah. We're here. I'm hot. We made it. Hopefully it's cozy inside. 4:10. 4, right? This is the only sink. Yeah. Oh, look. It's blocked. Oh no. There isn't more than 4 10 10នាទី round here. អូអត់សឹងងាកដែរអូជាតិ Come on in Piotr his name is Piotr ឈ្មោះគាត់ Piotr មកពីអង់គ្លេសតែគាត់នៅ New Zealand យូ Oh my god the view That's the best view bro Yes I love this Come on Piotr មាន snow ទៅនៅក្រៅចំថតឲ្យបានច្រើនអូខេឥឡូវរៀបចំសិន Yeah likeគេយើង Look at this What Amazing Walk around a
little bit. I'll put this here, put on my gloves. Put on my gloves. And then enjoy before sunset, right? Enjoy the view before sunset. Let's go. Wow, frozen có ai nữa, băng nữa. Miền Tắc thì chưa chậm đại tắc tạm thật. See the view, see the snow. So lucky we can get the snow. Yes. Nè, cái này kênh dục năng. Admin cái này cắt phượng tế tai nó không năng vì miền insulation miền này chẳng hạn chẳng vẽ sơn lần gì đấy mình hay tốt tắc nên nó đa tôi chú nôm muối bằng nó cọ hay nó hình sỏi vậy. Wow. Nếu bà sân chị cho mà previous snow condition muốn bà hai chị bình năng sò sọt tới một từ tại mình chỉ thấy bên đây có bán tam ca sân này giá cứ bán ta snowman. Wow. Nè ta snow tục tắc trăng mưa tục tắc mấy ba cái mưa thập tục tắc nó về mạch thập chẳng máu khoai thì nhé anh mình tắc chạm cái này thì cứ diễn bạc chẳng bài chung rồi mà lại bài này bạc dần xa ra nè này view. So the ridge is right there. Riêng mưa em khơi đấy bên này hay ở xa vì up cho up chẳng miền tái này hạt miền tây dương ta mà cái lò miền connection này chẳng hạn này xa thật này cặp pua phun ống dương làng toàn ngày nắng chân cặp pua thẩm đi mà pon buôn rồi sai sập mày yeah dương làng cặp pua phun hectare nó phảiจะผักล้างrồi có ấy mà tớiแต่สล้างtới cái dương mới ấy khơi này dương làng ban cặp pua chẳng hạn này chẳngที่จะจำทอดถุงในขนมหัดมันเชิญโดยนมหัดน้ำสะอาดอ่ะเทสพิบสะอาดอ่ะ yeah let's go ลำบายหกปักตายยืน enjoy a little bit ไอ้หกbài ấy ký tới bỏ trên internet không Yep. And I I like to keep a record of how long it takes to get anywhere. I have a So that's our place to sleep tonight. Kênh ông có từ đặt mình vào đấy. Bộ quên này mà phát lan sẽ thành thế là đầu họ dương đã buộc pi choan nó triệt nè ôi giỏi an sắp hơi lên đi đó thế nên kênh chăm chúc kia bể brak good night
ថ្ងៃជិតរះហើយ Good morning ខបមកមើលថ្ងៃរះ នោះទីក្រុងដែលយើងដើរមកដំបូងគេហើយខាងឆ្វេងដៃហ្នឹងដែលយើងមើលឃើញពីឆ្ងាយហ្នឹងអាចជា Wellington ហើយ Wellington City ហ្នឹងទៅចាឡើងមានអាប់អីអញ្ចឹងថ្ងៃរះមកហើយជាមើលឃើញទេសភាពជុំវិញនឹងស្អាតណាស់មើលទៅអូមើលថ្ងៃរះវ៉ាអូស្អាតណាស់ដូចឋានសួគ៌មើលឃើញផ្កាយអត់ទេមួយម៉ោងទៀតថ្ងៃរះហើយស្អាតណាស់lại cây nó khom thay ra wow sạch riêng ông mình lưu sầm lên cha bọn mẹ thằng ông mình cha bây đo lừa này có bố về sạch riêng but it's so beautiful wowថ្ងៃរះដែលស្អាតជាងគេអ្នកដែលធ្លាប់ឃើញក្នុងជីវិតថ្ងៃរះកម្ពស់1440ម៉ែត្រហូបបាយកដាលមើលថ្ងៃរះយល់នោះវ៉ាវមើល view ថ្ងៃរះចាំងមក It's beautiful seeស្អាតណាស់ថ្ងៃរះដល់ថ្ងៃលិចស្អាតណាស់what wow wow oof the best sunset I have ever seen in my life let's go តាមមុខតិចទៀតមើលតាគាត់ពងជាចាំខ្លួនតែយើងដើរមកមើលមុន you see that wow ស្អាតណាស់ថ្ងៃលះស្អាតជាងគេនេះធ្លាប់ឃើញវ៉ាលេងមានអាប់លេងមានអីដល់ពេលទឹកឡើងទៅវាមើលឃើញទេសភាពស្អាតមានចាប់មកដល់លើនេះទៅណាអូ That's the Wairarapa over there.
Yeah. So there's often a dividing line Yeah. of the weather. I've been here several times where all over here is deep. Destination យើងចង់ហើយតើកំពូលភ្នំ The view, look at the view. It's amazing, right? It's amazing. Alpine. លែងមានដើមឈើដោះហើយមានតែរុក្ខជាតិតូចៗទេកម្ពស់នេះឡើង1400ទៅ1500កម្ពស់នេះ Look at that. Like we're in space. ខ្ពស់ជាងពពកទៀតហ្នឹងខ្ពស់ជាងពពកទៀតហើយអត់មានខ្យល់អត់មានពពកឲ្យមកបាំងទេសភាពទេគឺ perfect ហ្មង lucky មែនតើថ្ងៃហ្នឹងតែអត់មានអីមកបាំងទេសភាពហ្នឹងមើល Look at that អាភ្នំខាងក្រោយហ្នឹងគេហៅ Southern Crossing ដែលយើងដើរតាមចលងមកទៅយើងអត់មានពេលដើរទេថ្ងៃហ្នឹងអ៊ំដែលគាត់ឡើងមកមួយខ្ញុំហ្នឹងគាត់ធ្លាប់ដើររាប់ភ្លេចគាត់ចូលចិត្តដើរគាត់ថាគាត់ធ្លាប់ដើរទៅនឹងតាម Rich គេហ្នឹងណា Yeah តែយើងអត់មានពេលទេពីនេះទៅមកតង់ទីហ្នឹងចង់មកទៀតហើយយើងដើរតាមហ្នឹងណាខ្យល់ខ្លាំងវាគ្រោះថ្នាក់ហើយយើងអត់មានពេលទេយើងត្រូវទៅថ្ងៃហ្នឹងតែទេសភាពចឹងការដើរនៅ New Zealand tramping លើកនេះជាលើកចុងក្រោយរបស់ខ្ញុំហើយសម្រាប់journey នេះបើសិនមានឱកាសមក New Zealand លើកក្រោយទៀតនឹងដើរទៀតហើយស្អាតមែនតើស្អាតខ្លាំងហ្នឹងចាំកាត់ទៅចាំថតតាមហ្នឹងណា Yeah អូខេអរគុណច្រើនសម្រាប់ការទស្សនាដល់ទីបញ្ចប់ជូនពរអ្នកទាំងអស់គ្នាសុខសប្បាយសុខភាពល្អជោគជ័យក្នុងជីវិតហើយកុំបោះបង់នៅក្នុងរឿងអីទាំងអស់ដែលយើងធ្វើតែជឿជាក់មានទំនុកចិត្តលើខ្លួនឯងអរគុណច្រើនហើយជួបគ្នានៅវីដេអូដើរលេងនៅខ្មែរម្ដង Bye bye everyone See ya